Danas crtamo jednog od najpopularnijih likova iz sveta na 11 brda, premudru sovu. Hajde da vidimo šta nam je potrebno. Papir, obična olovka i markeri. Razlog zašto sam stavila podlogu je to što ovi markeri ostavljaju trag, a ti možeš staviti bilo kakav papir. A markere možeš naći u bolje snabdevenim kineskim radnjama. Započinjemo od grane na kojoj će sova sedeti. Određujemo gornji levi ugao za početak i crtamo sovinu glavu. Potom oblik tela. Naravno, preskačemo granu. Fokus je na sovinoj glavi, pa se ne vidi lepo rep, ali kako god da ga nacrtaš, nećeš pogrešiti. A možeš vidjeti i na samom kraju videa kako izgleda. Pri sredini glave crtamo oblik sličan dijamantu koji će biti kljun. Sa desne i leve strane ukoso crtamo pero. Ukoliko je ovo prebrzo, možeš zaustaviti snimak dok ne nacrtaš. Crtamo još 2 pera pored do glave. I onda polukrugom započinjemo sovino lice. Ovako. Sova je poznata po velikim, mudrim očima, pa ćemo ih tako i nacrtati. 2 velika kruga sa manjim kružićima u sredini. Da nam sova ne bi bila ljuta, dodat ćemo 2 perca iznad oba oka, ovako. Počinjemo da crtamo krilo i dodajemo drugo krilo sa strane. Pratimo liniju tela. Dodajemo oblik kanđi bez mnogo detalja. Po 3 sa obe strane. Dodajemo linije ispod okvira lica, potom perje na krilu koje malo podsjeća na crep na krovovima. I tako do kraja krila. Pre samog bojanja obeležavam nijanse da bih bila sigurna kako će izgledati. Izabrala sam nekoliko sivih, brown, boju svetle kože i žutu.
Dodajemo još linija na telu i repu, a ostale detalje postići ćemo bojanjem. Svetlo sivom bojimo srednji deo tela, i oko kljuna i očiju. Bojom svetle kože bojimo ostatak lica, a žutom sovine oči. Najtamnijom nijansom brown bojim oči i okvirujem kljun. Svetliju brown koristim za pere iznad očiju, a za ostala biram druge nijanse. Ako nemaš ovakve markere, izrazi svoju kreativnost nijansama koje imaš. Također možeš koristiti i drvene boje. Brown bojom bojimo ostatak sovinog tela, ali ne i krila. Krilo koje se ne vidi bojim najtamnijom brown. A drugo krilo i vrh glave svetlo roze nijansom kože. Na sredini svakog delića krila bojimo brown. Ovako. Potom tamnijom brown proširujemo ovako sa jedne strane.
Tamnijom sivom nijansom dodajemo detalje. Možeš rasporediti detalje kako god poželiš. Najzad, najtamnijom braom podebljavam detalje na krilu. I dodajem po koju šaru. A sada kandže. Najtamnijom nijansom brown uokvirujemo i dodajemo nokte. Bojimo ih dvema nijansama. A sada perje na grudima. Svetlijom brown bojom odsečnim potezima debljom stranom markera, ovako. Najtamnijom nijansom dodajemo crtice potom uspravno i uokvirujemo ostatak pažljivo. Dodajemo brown detalje na čelu i da ne zaboravimo oči.
Detalje na repu dodajemo tamno brown i tamno sivom bojom. Istu sivu koristimo za još detalja na vratu. Granu bojimo brown nijansama i najtamnijom crtamo detalje. Dodajemo grančice. I teksturu same grane. Za pozadinu odabrala sam par svetlih prirodnih boja. Ti možeš obojiti po želji ili ostaviti belu, mada rad uvek izgleda bolje sa pozadinom. Voila, premudra sova je tu. Nadamo se da ste uživali. Pratite nas za još aktivnosti i novih priča i ne zaboravite da nam šaljete vaše radove.